Yego, nk'uko mubizi amatora y'urubyiruko hano mu gihugu ca Kenya yarakomeje. Uyu munsi akaba ari umunsi nyiri bwite amatora yagombaga kuba. Hanyuma tugeze muri salle twabonye ibintu byinshi bitandukanye, ndetse haza kusa nahabayemo nk'imvururu no kutumvikana, ariko aba ari bakuriye komisiyo y'amatora. Rero tugiriwe amahirwe yo kubaganiriza kugira ngo tubashe kumenya uko ibintu vyagenze, hanyuma badusobanurire ese ibintu byose akajagari kose kagiye kagaragara muri salle yagombaga kuberamo amatora kavuye kuki, se byari byifashe gute. Wenda reka duhere kuri chairman wari uyoboye abandi kugira ngo aya matora abashe gutambuka. Murakaza neza, hanyuma reka tubasabe muwashe kugira ico mubwira abadukurikiranye. Urakoze. Umunyamakuru nk'uko wari ubivuze, waje gutora uyu munsi urubyiruko rw'abanyamurenge batuye muri Kenya. Nk'uko byari biteganijwe twagomba kugeraho mu matora, cyumba cy'amatora. Rero amatora yarateganijwe saa 6 z'amanywa tukarangiza saa 10 n'igice. Noneho rero abantu bazaga gutora no gutorwa baje batinzeho, aho gutangira saa 6 twaje gutangira hafi saa 7 n'igice. Saa 7 n'igice tugeze muri salle y'amatora, abahagarariye amatora bavuga uko amatora ari bukorwe, procedure uko amatora agenda, umwanya bahana umwanya. Tugeze hagati haje kuvuka imvururu nk'uko bivuze bwana munyamakuru. Imvururu zaje kuvuka nuko komisiyo y'amatora ejo ku munsi w'ejo imaze kugenzura abakandida ibintu basabwa n'ibyo bibemera kugira ngo batorwe, haje kugaragara ko harimo abana babiri bavukana, kandi abana babiri bavukana umwe akaba ari ku mwanya wa perezida undi akaba ku mwanya wa vice. Komisiyo y'amatora n'abakandida bose ababashe kuboneka ko ari bamwe batabonetse kubera impamvu z'umwanya, ariko 90% bari baje. Tuganira kuri ico kibazo cy'uwo muntu umwe kuba yaramuka atsinze ku mwanya wa vice perezida na mukuru we akaba yatsinda ku mwanya wa perezida. Tuwaza gusanga ko vice na perezida bitokunda ko baba bavukana bakurikirana. Tuza gusaba wari uhari kuko mukuru we ntiyarahari, ariko wari uhari tumusaba ko mu busabe bwa komisiyo buramubwira ngo akuremo kandidatire ye, kubera ko iyo kiritere twari dusa n'abayiremeye, kuko rimwe na rimwe abantu baremba ibintu aho bageze kugira ngo ibintu bikabuze kugenda neza, ko twatinyaga ko tuvuga ko abantu babiri bavukana kuhita bayobora mu myanya ibiri ni nko muri birimwe, biro ya perezida na vice ni nka hari birimwe. Tuza niyo mpamvu bamusabye ko ava mu mwanya w'abakandida. Tugeze mu matora rero haje kuba ku kavuyo, iwasaba ko yajamo, komisiyo nayo ikamusaba ko yavamo. Habaye agasaku kubera gushaka uburyo ibintu bikorwa mu muco no mu mahoro no mu byishimo. Twaje gutora abagabo muri komisiyo, tuza gutora n'abagabo bandi bari baje mu matora bari mu myanya, harimo abapasiteri, harimo abakuriye imirara, baje kwiga ico kibazo cy'uwo muntu kuri iyo posta ya vice presidence. Bageze hanze baje kwemeza ko umwanya wa vice presidence wose usubikwa ukazashirwaho undi munsi, hanyuma abandi bagakomeza amatora twayakora nko bisanzwe. Nyuma yaho rero dusubiye inyuma tugiye gutangira amatora nyirizina. Amasaha yaho twakoreraga amatora, nyiri rusengero mu Kenya yahisaza aratubwira ngo iminota yanyu irarangiye. Hari hasigaye iminota hafi 20 cyangwa 25 kugira ngo dutore, tubara amajwi, dutangaze. Tuza kubona bitari bukunde, kandi tutari buje gutorera hanze ngo dutore hanze kuko itora nibanga, hari icumba cy'itora, nta buryo byari gukorwa. Tuza gusaba rero tumenyesha abakandida n'abatora bose, twemeza ko ico dusubika amatora. Abantu nibyo bari bavyiteguye, nibyo bari bashizemo imbaraga, ariko dusanga n'ubundi tuyakora ntitwari gusoza, ntitwari dusoreza ko kanisa ryacu. Tuza kwemeza ko amatora komisiyo iza kwicara iriga iravuga ngo amatora kubera umwanya basigaranye bemeza ko bayasubika, hanyuma bakazatangariza abantu undi munsi nyiri tora nyirizina. Murakoze, ni nkuko byagenze bwana munyamakuru.
nanone hari video zindi twagiye tubona abo basore bavuga ko batabashe kukigwa mbere y'igihe ko hari ico kibazo kandi bakaba bari babashije kunyura imbere y'akanama kajonjoraga ati mukaba n'ubundi mwari muzi ko basanzwe bavukana yaba ari iyihe mpamvu yatumye mubasha kubahagarika ku munota wa nyuma kandi n'ubundi batari abantu babashitsi kuri mwebwe mwari mwarababonye bari baranyuze imbere yanyu? Kuko bivuze mwana munyamakuru batunyuze imbere umunsi umwe mbere y'umunsi tumuhagarika. Umunsi batunyuze imbere hari ku wa gatatu hasiba ku wa kane. Uwo munsi ku wa kane batunyura imbere ico ndakivuga ntabwo iyo abantu batambuka imbere yawe abantu 40 bari 40 uwo munsi nema ntibeshe ntabwo umuntu yahise amenya ngo uyu n'uyu ngo baravukana kuko umuntu yarageraga akavuga se akavuga na papa we ni nkaho ntabwo twabikondize mu kuri guhari ntabwo twahise tubimenya neza ngo tuvuge ngo abantu baravukana. Nimba hari no wabimenye ntiyabivuze muri komisiyo ko komisiyo mu ijoro niho twabitahuye ngo bumva ko nubundi bitokoroha ko president na vice bavukana bakora iyo nshingano kubera ko umwe aramusakoze ikosa undi yamuhishira. Ikindi cya kabiri aravuga ngo ntabwo byasona neza ubwoko bwose bwa Nairobi ko bwose n'ubuyoboye n'abantu babi kuko ni babiri ariko mukuri abavandimwe hari ukuntu bagenda basa nkaho umwe atwikira mugenzi wiwe nawe yarabitwemereye. Kubera ico niyo mpamvu komisiyo yisibwa bati nayo uko izo mwaganiye mu rugo natwe komisiyo twabiganiriyeho twasanze bitokunda ko muramuse mutsinze mwembi bitakunda. Tumusaba ko iwe waruhari aratwibwira ngo yagiye kwa na mukuru wiwe nibikunda aduhana amahirwe ashaka kutwizeza ko iwe nibura ari we ushobora gusega. Rero tumutegereza amasaha twamuhaye kuba yatumenyesha komisiyo ifata umwanzuro rero ikura mu kandidatire ye. None tugeze muri sirale nico gihabaye kavuyo ashaka gusubiramwo ku mbaraga komisiyo nayo itemera ko kuri ballot paper ku rupapuro rw'itora yarahari. Rero amakuru yose kwazwi yaba ari ihe mpamvu mutekereza ko wenda abagenzi baba bakwakiriye yaba ari ihe mpamvu ishobora kuba yateye kiriya kintu cyo kuvuga ngo abashe kongera kandi kurevandika droit mu gihe n'ubundi yari yamaze kuzemera yari yamaze kuzumva? Reka murakoze cyane abanyamakuru. Mu by'ukuri sinumva ukuntu umuntu yabivuga bitewe nuko ni ikintu yemeye imbere ya komisiyo akemera imbere y'abagenzi be b'abakandida ndetse atubwira ko ibi muri kuvuga twabiganiriyeho n'umuryango twabiganiriyeho n'abashiki banjye twabiganiriyeho mukuru wanjye reka jewe rwose ni ikintu kidashoboka tubare byo dushingiraho kumukura kuri liste kandi koko twari twasuzumye nk'ibi mugenzi wanjye avuze ariko byenda impamvu ibitera hariho something behind udashobora kumenya kubera ko urebye uburyo cyari giteguye kandi buri wese n'imigabo n'imigambi bagiye batanga wabonaga buri wese afite ishaka ryo gukorera ubwoko ariko cyagaragaye aho ngaho hari impamvu byenda nyiri bwitubwe wenyine niwe yabimenya. Ariko gusangira ikintu nabwira ubwoko bwacu bw'abanyamurenge cyane cyane urubyiruko ruri Nairobi buri yugize amahirwe hakabikosa mumubonye umwanya mwiza wo kwicara mugakosora kubera ko amakosa ni naturel ntabwo amakosa azigera reka kubaho ariko ikibi nuko hazi kosa timushaka igisubizo. Nje nkavuga rero uyu ni umwanya mwiza ku rubyiruko ruri Nairobi ku musore wese w'umunyamurenge uyu ni umwanya mwiza wo kwiyubaka. Iki cyabaye nta bwanzi buhari nta bugome buhari turicara nk'urubyiruko twongere turebe uburyo ki turi generation imwe dufite imyumvire imwe iki kintu tugishakira igisubizo kandi mbizeza ko amatora azaba kandi impande zose zitumvikanaga nta n'ibya bindi nyine byacu byo kutagira icyo twumvikanaho hakabaho kugagika. Hagati aho ngaho amatora tuzakomeza tuyategure kandi wewe warubyiruko we ntiwumve kuko hari nka yaciye amabere. Ibi ni bisanzwe amakosa abaho ariko ikosa ryaba ariko tutazashaka igisubizo. Okay, hanyuma turacyari kuri Etienne wenda undaze gusubiza tukimuriho. Hari ibintu byavuzwe hariya Andrew yavuze ko wamuhamagaye umusaba kwegura kugira ngo murumuna we atambuke hanyuma ngo gapangwa be president yabivuze hariya muri sare. Urabivugaho iki? Icya kabiri wenda icyo nicyo uri buze gusubiza ariko undi wese yagisubiza. Cya kabiri kubera iki komisiyo mutashigikiye icyemezo cy'uko kariya gaseke ko gushyiraho impapuro z'itora
kaja ku karubanda kubera icyo cyemezo mutagishigikiye harimo impungenge zimeze gute? yabanza gusubiza kino kimureba. Okay, murakoze cyane kuba yamvuzemo, afite impamvu yamvuzemo, ariko mu by'ukuri amazina hari igihe umuntu yibesha. Ntabwo nigeze muhamagara, kandi abaye abifite agenda abishyire kuri social media. Niba ko naramuhamagaye agenda abishyire social media. Ntabwo nigeze muhamagara mubwira icyo ngicyo, kuko nta mumaro mfitemo, bose ni abanyamurenge. Uwari gutambuka nanjye nari umusore akagombye kwiyamamaza, ntabwo nigeze muvugisha icyo tukiveho gutyo. Nimba bifite namusabe abishyire social media. Ijwi ry'umuntu riratandukanye. Hanyuma icya kabiri, ntabwo twigeze tucanga. Abantu bose bagira uko bategura. Komisiyo twateguye uko tubyumva, dutegura ko amatora ari bubere hehe mu muhezo. Ikiba gisigaye aho ngaho ni ikindi kindi nanjye ndashobora kumva uko bimeze. Twe ko twateguye nuko umuntu aca hariya agafata urupapuro rumwe akajya mu mwiherero. Pepa mwese mwayibonye, ni ibintu bikurikirana. Wandika hari imbere ugenda uvivura aho vivuye, buri muntu ashobora guhita bireba akanamenya kanaka atoye hariya, kanaka atoye hariya, kuko ni hafi. Tuvuga ko byaba byiza umuntu afashe urupapuro rumwe akinjira hariya mu bwiherero, then agashira aho bwabugenewe. Ntabwo twigeze twanga, ahubwo nuko twicaye tukagura ngo dutegure ikintu cyiza gisukuye, dore ko tutari tuzi ko n'ubwo ubundi biri buze bitanga irezire. Nkunganira icyo kibazo yarabajije, uvuze umuntu wese niyo ugiye kwiyogoshesha, umuntu yiyogoshesha uko yabihawe. Twebwe nguko tumaze iminsi aho twabaye mu amatora yose abibanga, kandi haba ubwiherero buto. Nimba abana byanze sinabimenye ko babyanze, bageze babzanga babyanze gute. Icyo nshatse kuvuga ni iki? Agaseke kaho mushire icyo watoye, icyo utora kiba mu ibanga, ariko kagaseke kaba mugaragaro public. Kandi singubize uko twari tubiteguye twebwe, numvaga nje nta kibazo cyari gihari cyuko ugutora umuntu atorera mu ibanga agatora iriya agaseke kari mu ibanga, kuko umwanya amasaha yatugerereho maze guhamagara abakandida bose bahaguruka bakiyerekana, kurikijeho ijambo maze kubabwira ngo buri mukandida wese ampeze indorerezi ye. Hari hakurikiyeho kohereza indorerezi ya buri wese mu cyumba cy'itora. Nico cyari gikurikiraho. Ni ukuvuga ngo umuntu wese umukandida yaragiye kohereza indorerezi ye mu cyumba cy'itora, hanyuma babiri muri komisiyo namaze guhamagara amazina yabo, bari bagiye kuba mu cyumba cy'itora. Ababiri muri komisiyo basanga indorerezi ya buri wese mu cyumba cy'itora, noneho bakadepoza hariya. Dushaka ko uko twabiteguraga, twari twatumiye abantu bafite impano zitandukanye. Twari twavuze ngo icyo gihe turi nyuma y'ikiriya gikorwa turaja mu kubara, tujane n'indorerezi zose na komisiyo noneho yose, tuze guheza umwanya abantu bafite impano basigare batarama bagaragaza performance zabo z'impano zabo. Twebwe turi mu gikorwa cyo kubara amatora. Ni ukuvuga ngo gusa babyanze, sinzi impamvu babyanze, ariko twebwe twari twabiteguye ko indorerezi zose za buri wese, indorerezi ya buri wese ija mu cyumba cy'itora, umuntu agatoreramo, hanyuma tukaza kubara nyuma n'ubundi tujana. Murakoze. Reka mbaze nk'uko bivuze ni nako bikorwa. Nje nagiye muri cumba hariya barya mwari muhereje, mfite kamera nk'umunyamakuru kugira turebe biriko byakorerwa. Nk'uko bisanzwe nabivuze, umuntu wese atora mu ibanga, kandi icumba cyari gihari cyari kimwe. Ese iyo umuntu yari kujana n'izo ndorerezi zose mu cumba cy'itora, hanyuma n'indorerezi zihagaye nawe agatora, ese ubwo yari kuba atoye mu ibanga? Ikindi mbaza nuko habayo negose, wenda sinzi abo mwari mwatumye hari ico babwiye ko hayisazamo nko kutumvikana. Habayo negosiasiyo ivuga ngo kuko gutora ari mu ibanga, umuntu utora ari winjira muri kiriya gihumba, indorerezi nishaka zihagarare hano n'indobi bije hariya, hanyuma umuntu barebe ko yinjiranye ikaratasi imwe mu gihumba cy'itora, yinjire mwara wenyine nta wundi muntu bari kumwe, atore namara soke agaruke. Kubara bavuga ngo umuntu ashobora kwinjirana izindi karatasi kuko ntabwo bari ko basatse. Impamvu yabyo warabisobanuye bwana munyamakuru. Twari dufite ikibazo, twari dusigaranye ikibazo cy'umwanya mutoya. Ni ukuvuga ngo twagomba kuwujera ukumeze. Ni ukuvuga ngo iyo badakwira muri kiriya cyumba cy'itora, ni ukuvuga ngo n'ubundi bamwe bari guhagarara ahegereye hariya. Ni ukuvuga ngo buri ndorerezi yose yagombaga kuba shuwa ko umuntu yajanye urupapuro rumwe kandi yarushizemo kandi yagarutse nta kintu. Ni ukuvuga ngo bari hafi mu buryo nta muntu ari gukora
ibindi akora abantu bamuri uruhande niyo mpamvu icyanyuma njewe nyuma y'ahanga nta kindi ndibuze kubaza ndavuga kuri kiriya uriya mukandida wakuwe mu matora ari naho nkeka ko habaye nka tension ariyo yaganishije kuri ibi byose mwavuze ko iwe yasaga nk'uwemeye umunsi mwahuye na kane nimba ntibeshe na gatanu mwamusaba uzara ariko kubera ko mukuru atarahari mwabonaga ko yemeye ese ko umuntu kugira ngo atange kandidature ndakeka yarabisabaga cyangwa se abagezaho kandidatire ese ntibyavugwa ko mwe mwizeye ko yemeye hanyuma ariko kuba atari yakuyemo kandidatire abantu bakurikiranye bakavuga ati kuba atari yarikuyemo no kuvuga ngo ntabwo yari yademissionye cyangwa se yari yavuyemo ikindi ko mwategereje ko ari bubaho umwanzuro iwe amaze kuganira na mukuru wiwe muri video nabonye ndetse n'ama message nabogiye mona kuri social media ibo batanze umwanzuro bavuga ko umwanzuro wabo ntago uvuga mwabasabye ko baho umwanzuro hanyuma umwanzuro bemeza ko bose bakomeje nawe wabivuze uravuga ngo okay bansubize kuri ico ngico ese ntimwaba mwarashingiye ku cizere cy'ibyo yababwiye kandi umwanzuro babahaye ariyo mwari gushingira kugira mukuremo kandidatire yabo komisiyo irigenga icyambere icya kabiri nubundi nuko tubikora ibintu tukabikora kinyamurenge haba no kubimusaba ntware kubimusaba komisiyo yari ifite uburenganzira bwo gufata icemezo abantu bose bakagendera kuko hari n'abandi bavuyemo abantu bose bagiye bava mu twaeliminiye nubundi bose bari kuri social media tibavuga ko hari abanyuzwe hari n'abatanyuzwe n'amatora yose nubundi haba muri Kenya amatora yose ibi byabaye sigitangaza mu matora nubundi haba polemique abantu bose ntibotsinda abantu bose hari umuntu tumva ko yatsindwa rero icyo nshaka kuvuga nuko twebwe nka komisiyo nyuma yuko twizeye ibyo yatubwiye tukageraho dufata umwanzuro nyuma akaza kutubwira ko indi barwa ivuga ko batemeye twamaze gufata umwanzuro twamukuye no ku rupapuro rw'itora ntabwo twari gusubira inyuma kuko impamvu twatumye tubikora ni ibintu twari twabonye kandi twari twanenze umuntu wese afite uburenganzira bwo gutekereza uko yumva no gusubiza uko yumva ariko ka komisiyo yari yatowe yaziyobora kino gikorwa twari twazumvikanye turavuga ngo uyu muntu umwe agomba kuvamo akareka abandi bagakomeza wenda hari ikindi cyabaye bashatse kuvuga ko hari umucamani mwari mufatikanyije muri komisiyo wikuye muri iyo komisiyo byaba byagenze gute wenda reka duhe n'abandi ijambo. Murakoze cyane ngira ngo si igitangaza kandi si we wabaye wa mbere habe na hano muri Kenya mwarayibonye abari bagize komisiyo n'abasigaye ariko amatora yarabaye kuko impamvu yatumye avamwo we yavuze ko ibyo komisiyo yarimo yiga atabyumva kandi kutabyumva ari umuntu umwe nubwo ari umwe mu bagize komisiyo twese buri muntu wese yari afite uburyo yumva ikintu twese twagitekereje hamwe turangije kubera ko umwe wese afite ibitekerezo byiwe dukora ico twese twemezanyije uwe yumva ko atanyuzwe yikuramo. Gaston ese birashoboka ko imvururu zabaye no munsi zishobora kuba hari nk'abantu baziri inyuma cyane cyane ko twagiye tubona amarangamutima y'abantu ari mu rwego rwo hejuru mu buryo byagiye bifata indi ntera kurenza uko byari byatangiye kira gikorwa cyari cyatangiye hari abashobora kuba bari inyuma y'imvururu zabaye muri Rasari mukeka barahari abandi ababikoze abatije imvururu nibo babiri inyuma. Yes, murakoze cyane. Reka mbaze ikibazo cya nyuma gifitanye isano n'iki umugabo amaze kubaza ariko kubera ko hari ikiganiro tumaze gukorana n'uwo nguwo wikuyemo nagira ngo mubaze ikibazo wenda niba ari byo cyangwa atari byo. Ni sekreteri wa Siberika hano Nairobi bivuze ko yaba ari nimero ya 2 cyangwa ya 3 muri Siberika hano Nairobi kubera ko ndavuga hano Nairobi akakanya kubera ko president nyiri bwite ntawe uhari bivuze ngo niwe wari ufite ijambo hano byaba bivuze ko wenda habayeho gusuzugura umuntu ubakuriye mwese kuko ni sekreteri niwe mukuru muri Siberika hano. Subiza byenda mugenzi wanje anyunganire hariya ntabwo ari Siberika ari gikora hari ko hakora komisiyo ihuriweho na Siberika n'urubyiruko so ntawamusuzuguye ni chairman turamwubaha turabayoboke biwe ariko hariya ntabwo ari Siberika ari gikora harimo hakora komisiyo
irimwo abaceyamani na komisiyo irimwo ahubwo we ahubwo yasuzuguye yasuzuguye komisiyo komisiyo yarimo ikora umwanzuro komisiyo yafashe nijoro dukora inama iwe arawusuzugura aranazana hano yicara aho adakwiriye kwicara kwerekana ko adashigikiye umwanzuro waraye ufashwe. Tunatekereza ko yagiye gucocera iki kibazo noneho abandi bamwana ngo byishimo namuketseje. Wenda dusoza ikiganiro niki kigiye gukurikiraho amatora yanze tuyitege ryari? Murakoze bana abanyamakuru. Uko ntekereza ahari abagabo ntiyapfa abana, kandi abaswahili baravuze kosa siyo kosa, kosa ni kurudilia kosa. Kandi umuntu wabyawe n'umugore wese agira intege nkeya. Aha ashobora kuba hari intege nkeya, hari abagabo bari muri uyu muhana bashoboye kubihindura. Icyo waruvuze cyo cha secrétaire, urabona Siberika zirimo kubiri. Hari Siberika iyobowe na Michael Nandagije, hari na Siberika iyobowe na Komeze Espoir ari umuhamuvuga mu karere ka Gasarani. Ntabwo twasuzuguye mwene data rwose kuri poste y'aba chairman n'uwo mwanya avuga, kuko twari twahuje amatsinda atatu. Hari Siberika iyobowe wavuze iyobowe na Ndagije, hari na Siberika iyobowe na Komezi, twari twazihuje twemera guhura n'urubyiruko rwose. Ni ukuvuga ngo ntiyari hakiriyo Siberika, Komezi ntiyari Komezi kuko nari n'aba vice wa perezida wa komisiyo y'amatora. Ni ukuvuga ngo icyo gihe tumaze guhura izo Siberika zihuye, hanyuma hagahura na team ivuye mu rubyiruko, twakoze komisiyo rero niyo yafashe no mwanzuro. N'ubu tuvuga ntabwo tuvuga umuntu ahavuga ku giti cye, karavuga za komisiyo. Amacakubiri yo muri Siberika arashobora kuba afitanye isano n'ibyabaye uno munsi. Kubyemera twaba twihuse, kubihakana naho twaba twihuse. Gusabira aho hagati umuntu yobicukumbura akabitekerezaho, yaba ari byo akabihana, yaba atari byo akabihakana. Yaravuze igihe bizategurwa rero dusoza. Okay, icyo baza ko amatora yagomba gusubira. Gusa nta kintu cobaho ciza ngo kireke kugira bakigwanya. Nukuvuga ngo bageze ku bintu bose byiza byagize intambara. Abana bose mubona bose bubasa amagorofa nuko araho banyuze. Nukuvuga ngo kino gikorwa cyari kibaye cyambere nyuma y'imyaka 20 abanyamurenge hafi 20 bamaze bari muri Kenya, cyari cyambere. Kuba rero cyahuye n'izo nzitizi urumva nuko nyine bwaro bwa mbere aro nkagira ngo nari nasubije ko ahari abagabo hadapfa abandi, kandi mvuga yuko inzoka iba ndende ntiyikoma. Amakosa yabaye yo babarirwa, nta cyaha na kimwe kitobabarirwa. Uwakoze ikosa muri twebwe imbabazi arazisanganwa. Igikurikiraho tuzicara, Siberika irahari, komisiyo irahari, urubyiruko rurahari, ndetse ye dufite n'urundi rwego rw'abayobozi b'imirara muri Kenya, na ndetse nabo bari baserukiye muri aya matora. Abayoboye imirara yose yo muri Kenya bari mu matora. So nukuvuga ngo bino bintu ntabwo bagabo bose bo bibona ngo bagende baryame. Icyo nizeye nuko umunsi n'izina bazaduhamagara twese twicare hasi, ibintu tubikore mu muco no mu kuri no mu bubahane no mu rukundo. Reka tubashimire, murakoze cyane.